Aha ni kuri Sports Journalism Relax TV, ni chaîne ibagezaho amakuru yose y'imikino abagezweho buri munsi hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nakidora tubasaba no gukora subscribe kugira ngo amakuru yose y'imikino azajya abagezweho muzajye muyakurikira ku gihe kandi byihuse asesenguye amakuru ari mu bwenge. Na handi yakura ni kuri Sports Journalism Relax TV, kora subscribe, like, share na comment dukomeze kubana. None hanga rero nta kindi bazaniye ubwino amakuru agezweho mu mikino hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Bigiye kubabwira byinshi biri kuvugwa ku mutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo ndabandi hano ku Rwanda ariko tuze no kujya hanze y'u Rwanda babwire ku ikipe y'igihugu ya Sudani y'Amajyepfo ya CHAN. Nayo kuko ni fite nayihuriye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuko bazacakirana muri CHAN cyangwa se mu mikino y'abakinyi bakina imbere mu gihugu. Rero umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Frank Torsten Spitzer amasezerano ye azarangira mu kwezi kwa mbere. Byabiteganyijwe yuko rero umutoza agomba kongera amasezerano kuko yaje no kubyivugira asa nk'ushishikariza abayobozi ba Ferwafa ko bamwongera amasezerano, aho yavuga ko atiteguye ko yakongera amasezerano ko agiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko abasesenguzi n'abakurikiranira hafi uyu mutoza batangaje ko aya magambo yavuze ari ukugira ngo ase nk'uhatiriza Ferwafa arebe ko Ferwafa umukeneye cyangwa se arebe ko Ferwafa ibona ko uyu mutoza akora akazi gakomeye ndetse na Minispoort Minisiteri y'imikino. Ariko nyuma y'uko uyu mutoza avuze amagambo bigaragara ko nta kintu na kimwe Ferwafa yigeze ikora isa nkaho imushaka cyangwa se imushishikariza kuba yakongera amasezerano, ahubwo baramwihoreye kuko we ubwe yivugiye ko atazongera amasezerano. Naho muri Ferwafa basa nk'abamwihoreye ntibagiye icyo bamuvugisha, baramureka rwose kugeza amagingo anga. Rero byaje gutungurana ubwo uyu mutoza avuga ko agiye gutaha akajya mu biruhuko iwabo mu gihugu cy'Ubudage, aho n'ubundi asanzwe agiye gukora ibiruhuko. Kandi biteganyijwe ko imikino y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri ku itariki 22 z'ukwa 12 muri uno mwaka turimo n'ubundi. Nkuko byabiteganyijwe nuko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Torsten Spitzer niwe agomba kuba yatoza iyi mikino, ariko siko bizagenda, ahubwo hafashe umwanzuro yuko uzatozwa n'abanyarwanda kandi ukurikije uko amategeko avuga ntago ibi bikwiye, kuko iyo ugifite amasezerano ko batarakongera amasezerano ibikuraho ko wakwica amasezerano. Amategeko yo abakivuga yuko ugomba kuba uri mu kazi kugeza aho amasezerano yawe azarangirira. Rero bigaragara ko uyu mutoza asa nk'uyivumbuye cyangwa se agata akazi kugira ngo arebe ko Ferwafa ari buze kuba yamwinginga kugira ngo agaruke akomeze gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ugiye ku mibare y'uyu mutoza muri noki mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mikino ya CHAN yakinyemo match ebyiri, match imwe atsindwa na Djibouti igitego 1-0. Bigaragara ko yari yarushijwe cyane, awe anivugira ko gutsindwa na Djibouti atari ibintu bikaze, ko u Rwanda atari igihugu cya Brazil kidatsindwa. Ariko match yo kwishyura yaje kuba yigaragaza neza cyane, atsinda Djibouti ibitego 3-0, aho harimo igitego cyatsinzwe na Muzungu n'uwitwa Tuyisenge Arsene nawe akaza kuba yatsinda igitego. Bigaragara ko agaruye ikipe y'igihugu y'u Rwanda muri position nziza yo kuba yajya mu gikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu. Rero ku itariki 22 bagombaga gucakirana n'ikipe ya Sudani y'Amajyepfo mu mikino yo gushaka icyo kujya mu gikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu. Ariko kuri gahunda yari hari umutoza Spitzer Torsten niwe agomba gutoza uyu mukino, ariko nyuma yaho bitangarijwe ko agomba kujya mu kiruhuko mu gihugu cy'Ubudage. Abatoza barimo Yves Rwasamanzi utoza ikipe ya Marine FC na Bwana Jimmy Muriso watoje ikipe ya PFC no bagomba gusigarana inshingano zo kuba batoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ya CHAN kugira ngo bazahure n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Rero nababwiye ko ndibuze kuvuga no ku ikipe y'igihugu ya Sudani y'Amajyepfo. Nta kindi ndayivugaho ahangaha buri umwe yakwibaza ngo ninde uri favore nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yazakina idafite Torsten Spitzer. Ahangaha bigaragara ko ikipe y'igihugu ya Sudani yaba imeze neza, byayungukira kuko uyu mutoza ni umutoza w'umuhanga, nubwo rimwe na rimwe tagenda bikunda, ariko ntitwakwirengagiza ko ari umutoza watsinze ikipe y'igihugu ya Nigeria ibitego 2-1. Ibiri akaba ari byemeza ko uyu nguyu Torsten Spitzer ari umutoza ukomeye cyane, atari umutoza wo kuba wabura kuri match nk'iyi ngiyi bikeneye qualification, match utsinda ukabasha kuba wajya mu gikombe cya Afurika. Rero Amavubi ni igihombo gikomeye cyane
kuba tuzakina tudafite umutoza, ariko nanone nta kundi kuko kuba umutoza adahari ntabwo bivuze ijana ku ijana ko tugomba gutsindwa, kuko n'abatoza b'abanyarwanda barimo Eric Nshimiyimana na Mashami Vincent babashije kuba bageza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri CHAN, kuko Amashami we yagejeje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri CHAN, abasha no kuba yagera muri 1/4. Rero sagashya cyangwa se ibintu bikomeye kuba umutoza Spitzer yaba adahari kandi u Rwanda rukajya muri CHAN, kuko bigaragara ko CHAN ari igikomeye duhora tujyamo. Wenda uretse umwaka ushize byaje gutungurana ubwo tutajyagamo, ubwo Amavubi yatsindirwaga i Huye, gatsindwa rwose ku bintu bitayishimiwe n'abatari bakeya, akurwa muri ikipe y'igihugu ya Ethiopia, ariko siko byahoze kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri CHAN bigaragara ko dusa nkaho dufite umwanya uhoraho. Reka tuzarebe ko rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izabasha kwihagararaho idafite uyu mudage Frank Thorsten Spitzer wari usanzwe uyitoza, cyangwa se turebe ko Ferwafa na Minisiteri ya Siporo hari icyo bazaza gukora gituma uyu mutoza Spitzer Frank Thorsten yagaruka akaba yazatoza uyu mukino, akaba yakwisura ku cyemezo ari yafashe cyo kuba yasubira iwabo mu gihugu cy'Ubudage. Iyi ngiyi ni Sports Journalism Relax TV, mukore subscribe, turabakunda cyane.